ekitabo eki nikikwata muntu kwemanya obwebembezi ebyo buhingi n'oburiisa kutaho emiringo y'okutunga sente nk'omuringo gumwe ogw'okurwanisa obworo n'okutungura amagara g'abantu. Bishop ahimbisibwe obwo arikujaguza emyaka ye 6 hamwe n'abeeka ye otiiryo na Archbishop w'ekanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu yashara keeki. Bishop ahimbisibwe yasiima Archbishop Kazimba Mugalu habw'okumubeera ekyokureeberaho kandi n'okumukuza omu kwikiriza. You are an inspirer. If you lack someone to inspire you, you should expire. So this one is an inspirer, Archbishop. Okuhandiika n'ekintu kimwe kibaasa kubiika ebiteekateeko kandi na bwanyima baba barugire omu magara g'ensi egi abantu nibabaasa kwegyera abu bahandiikire. Allow me to appreciate Bishop Nathan for writing. You know, writing is simply an act of having all your thoughts and your passion and put it in a book so that even after many years, people can still read these ideas, or even when you cannot speak. So thank you so much. Bishop Nathan ahimbisibwe yahiga abantu okushagika abahandiiki barikurabira omu kushoma ebitabo byabo na munonga abebembezi. Omu katabo ka Fama alimu chapter ya 6 nejara nkwaye chacheza puwa when they have big runs. So atoro kashoma na jati wesa kwe akemata guti nama kanisa namaramizo kangafabusha so naja kurgahinga omwani ahenge bitoke arise akore awokwa orode aho kutana charges kongano shanga kariyaho tine chiro arakajuko mulisa karyaho nkare nawe nkuniya kumburisi arotoke tuce itaka ryo no kujonanira fotoro. Ogu yasiima Ruhanga abo kumuhwera kubasa kuhandika obutabo bushatu obu. Shaitan siima Ruhanga abwe bitabo bitandikire bandikire bitabo bushatu. Bishop ahimbisibwe as a farmer, Bishop ahimbisibwe si fa kandi the power of I am. Ebe byona washema buri kitabo cyona torugumuringo ko bibori umuntu magajango if you lack someone to inspire you, you soon expire. Yasiima President Yoweri Kaguta Museveni abo kushagika enkora ya 4A modo erije kuyamba ahantu asya yeka. Beni sima enkora President kutegese norana yoreke bishanebi ebyabakoze ebyo nibyo kwegeraho kumanya ngo akatandika ayina yatandikire atireba hari. So 4A modo nikora 4A muri President Aragam nikora eka y'ibyo kurya, eka y'umwani, eka y'ibijuma, eka y'ibyo kurya byente. Simana kimwe Bishop ahimbisibwe ahabwo kukunda ihangariye agakunda abanyayuganda akabahereza ikigambo cya Mukama konka akongera no kubashomeza ko basakora ebiha ahabwo hano hinga umwani ukahinga ibindi ukwasa kureta ebiha noboye ne sente zo kushomesa abana sente zo kuwaza umuntu yarwara sente zo kurakurana nkeka. Abebembezi hamwe n'abajenyi ababizira mukorogu bashobora kwakatabaka karikwija kuyamba ahanyikiriza abantu kwetungura entasya y'omu maka n'amatsiko go kugira ngo abantu babutosha nibija kuranisa obworo barikurabira omu bwengi obu. Amakuru agashakwa Ivan Nyesiga abatari West mu Kampala.